Nagserbi mo parehas kadelikaduhan ngan sandigan para iton mga paragumay ton Upland Barangay San Oras Eastern Samar an Oras River. Kundiin ginsasakayhan mga paragumaan sinako nga mga humay ngan kopra sa guti ay nga baluto ngan ginbabalansi hasta nga makatabok ngan talwas nga maihawas an mga karga. Ginlalauman nga mahitaas an ani ngan kita hanharos 10,000 nga parag-uma, haoras mahuman an formal nga turnover hanpito nga farm to market roads nga may ada kabugusan nga kahilabon nga 6.8 kilometros hadto na kalabay nga Pebrero 12. Ginpondohan ang proyekto in 100 million tika nga Department of Agrarian Reform kundiin panuyo hiton proyekto nga mapadagmit ang transportasyon han mga produkto nga agrikultural tika nga mga upland barangays tikadto mga merkado. Kalaki pa mga magkakatagamtamiton bago nga farm to market road inan mga paragumaan barangay Eduardo, Nadakpan, Saurong, Agsam, Iwayan, Minapos ngan alang-alanga kundiin kadamanan mga agrarian reform beneficiaries sini nga mga barangay in naglalaom la dati habaluto agud maitabok an iraani. Og saan pag-ayadan mga karsada, gintuto nga apahan mga parag-umaan ira mga ani ha pira ka biyahe agud malikayan an overloading hagudti nga pump boat. Labot lahi tundugang nga gasto sa gasolina, nagdudurot gihapon inihin pagkadilatar ngan kadelikaduhana, labi na kung nahitaas ang tubig salog kada na orana. Pinaagi ton bago nga infrastruktura ginlalauman liwat nga madoble ang produksyon niton humay tigang ha 1.54 metriko tonelada tikad to naman ha 3 metriko tonelado kada cropping year. Posible gihapon numitaas ang anihan kopras tigang ha 1.2 nga naman ha 3.5 metriko tonelada mahitungod na mas maragmit ka transportasyon ngan mas samubo nga post-harvest loss. Sumalakan Eastern Samar Representative Christopher Sheen Gonzales, bunga hiton urusa nga paningkamot han gobyerno ngan mga mulupyo an proyekto. Nagpasalamat naman hi Mayor Roy Ador kan Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngan ha nasyonal nga gobyerno ha padayon niya suporta ha infrastruktura ha mga kabukirana. Dugang paniador, plano iton lokal nga gobyerno nga pumalitin truck ngan batonon ang gastos sa gasolina agud mas mapadagmit ang pagdadara han anihan mga parag-uma. Samtang ginmalatumat naman ni DAR Regional Director Robert Anthony Yu nga dirila panhatag hintuna ang mandatohan ahensya kundi pati ang paghahatag in support services sugar iton farm to market roads subay iton advocacy nga iginduduso ni House Minority Leader ngan 4-piece party list representative Marcelino Nonoy Libanana. Iginpahayag ni Gonzales nga may ada pa kadugangan niya 200 million pesos nga nakaalutaga para iton masunod nga FMR projects agud maabot an mas tayaw pangalugar iton oras ngan iba pa nga partihan Eastern Samar. Hapaglalatag iton konkreto nga karsada kabalyuhan delikado nga pagtabuka salog mas nagiging madigon an pundasyon han agrikultura ngan pagkabuhi habong tuhan oras. Para iton mga parag-uma nga datiin na laom-la baluto, agud maidulong iton iraani an mga bago nga karsada in sobra pa semento ngan graba. Iniindalan nga magahatagin bago nga kinabuhi, mas taluwas nga pagbibiyahe, mas marigon nga ani, ngan mas klaro nga dalan tikadto ha oportunidad. Tikang din niya Bombo Radio Tacloban ini Bombo Veronica Ucasla, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!